ase county ya Nyamira buna enchira eyemo yokurwania anene gonchorera kwelire bono nigo ebyombe ao kubwaterana amone chikambani ime county ya Nyamira chenyere ko bachigo chamo na boiga kwire bitambukero byekerero elio koene kenga banyare ko bakorwania ogonchorera akwelire boigo gatie bitambukero byo no koene kenga banyare ko bagutumia chinguru cyomurero kubwatekana amo no mubaso omosaki oitokore county ya Nyamira job mangi amona mange mono. Maiga yogonchereria kwelire nige byombe ne chikampuni ao chiachakire gotumika chinchira chekerero ilinde kolenda ebintu bitonchokanaine kulinda masingara. Muradi wetu wa sola ambayo tulianzisha mwaka jana, na hii muradi imeweza kuwezesha sisi kupunguza gharama ya kuzalisha majani chai yetu. Buna enchera eyemo yokolenda ebintu bitonchokanaine kampuni ya Sasini egotoka ime county Nyamira njairete getambokero gyogochaka omoroberi ogotumika chinsese chomugaso elinde korunda chi machine ase factory eyo oyokoro kwa solar power project unatoba tokwererwa na Simon Ngugi oyoro mu engineer otenenerete omoroberi oyo. Hii mradi ilianza mwaka wa 2022. Project pia inatusaidia kuchunga mazingira kwa kuwa tunatumia kiasi kidogo sasa ya KPLC inayotengenezwa kutoka kwa mafuta ile inatoa fumes na hiyo inaharibu mazingira yetu. Elinde korose chinguru cyomuriro nigo babwate ebibekerero ebikobwata chinsase cyomugaso. So hii panel ndio inachukua nguvu ya jua na ina convert, inaibadilisha inakuwa nguvu tunayotumia kama stima kwa factories. Maiga yebekerere ebikobwata chinsase cyomugaso nigo omuriro yogo cyase machine ekorokwa inverter asogonchoro ko bachinguru cyomuriro ichikorunda chi machine chi factory. Hiyo nguvu yote inapitia kwa hiki kifaa, ni muhimu sana. Hiki kifaa kinasaidia kubadilisha ile nguvu ya jua, tunapata ile nguvu tutaweza kutumia kwa factory na machine zetu. Mbabegete emeroberio yende yokorenda ebintu bitonchokanaine buna ogosimeka emete buna twabatokwerera na Carol Mutuku oyore omokonyi bumo director ase factory eyo. Kebe inahakikisha kwamba kila mwaka tuko na program ambapo inasaidia kupanda miti every year, na tunashirikiana na mashule, tunashirikiana na wizara ya miti, tunashirikiana na majirani, tunawapatia seedlings kwa sababu tunataka kuendeleza hadi kesho na kuhakikisha miti ipo katika awani. Asase getaba Kenya gotumika chinchera ao chokolenda ebintu bitonchokanaine. Ili kutunza mazingira yetu kuna njia tofauti tunaweza tumia. Tusipande miti ya eucalyptus kwa mito kwa sababu inanyonya maji kwa hiyo mito. Unapokata miti, tusikate miti ovyo ovyo, na unapokata hakikisha kwamba uko na replanting program. Kwa every tree that is cut hakikisha umepanda mti. Ensemo yaye omo director omonene osasini Silas Njibwa kale na atorera namba gendete gukina ase kerengo. Na kwa majirani yetu pia tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ya kusaidia jamii. Hasa saizi tumekubaliana kwamba kwa miaka 6 ijayo kila mwaka tutakuwa tunatoa borehole, kisima cha maji. Asate aba moroberi bogosumeka avocado negati chinchera barachi gotumeka elinde gokinia akerengo kyobogima bwabalemi. So tumeweka katika nursery zetu zaidi ya miche 1150 na tunataka kupewa wakulima wetu so that tuanzishe contract pia na hao, wakati sisi pia tunaanza kuuza avocado yetu yenye iko hapa kwa kampuni, pia watakuwa wanatuuzia kama vile wanatuuzia chai na wanaendelea kutengeneza faida zaidi. Elinde korenda ebintu bitonchokanaine nerebu ya kiroyo mogo tumeka chinjera chekerero chokolenda ebintu bitonchokanaine korwase kampuni ya Sasini Kepkebe Limited ginko reporteria Ndizi TV job